đâu perlu sesi ban ideal subhai ki sya gadi ka YouTube channel kejonga terima kasih kadon kami hapo kensi bangla hak banglawan ban ya support lem na ka benta gadi ka jingle kai fishing competition rei minta kasih gadi tang ka lucky draw ban kidon ki jingle kai bala pele kai ni da gadi ka fishing competition pele kai ni na di house bat kwi bat jingle kai ki bangam gadi ha dan lai kot lai tendu Acing pun jom di Fatma Kepulauan saya akan jaga kalong kumni pengalaman ini. Jadi angin yuang bat kentai bat semrang tingkat gajing sengai. Kita di volunteer jom kebam. Bala yang pahara salbong jom kani jaga. Ladang yuan kentai dan semrang kebun yo ya gajing sengai ke Bapura. Hak ini jaga ya hidup ni bang lapet ya keren lu bagi katukannya idon nak jaga kita bacengai na juai na dauki na Garo Hills na Bipoy bat kuntar teder idon nak di sinong rupa ngimla ban ya keren bagi di place gon gin sanan pe ja ka result jong kalieka lucky draw kadai arpusan lak ani hak first prize kadai arpusan lak ada kedua ada kapisan ni kedua ada ketika Harrods kan rubat bagi prize di bangan saben di Sibet ingin nang apa ya kenika video kat adu bakun play sibun hit ke video live polak terkerai hit ke video live polak si live polak Oh, gen style lah. Mun kentai sebut mah. Ya. Jurai ke live polak isin dik. Teman-teman,